Daar is een ware wildernis in Suider-Afrika oor, waar diere oor hulle self heers. En die bewakers is van hulle eie lot, hulle eie land, hulle eie waters en hulle eie hemelruim. Omring deur 'n see van woestynsand, lok hierdie binnelandse delta van die grootste konsentrasies wild op die vasteland van Afrika. Lewensgewende water vloei uit die Angolese hooglande deur 'n tektoniese trog om uiteindelik die Kalahari-woestyn in Botswana se dors te les, met 'n oase van kanale en riviere wat soos 'n reuse groen hand selfs vanuit die buitenste ruimte sigbaar is. Hierdie is die Okavango Delta, bekend as die juweel van die Kalahari. 'n Oeroue vleiland wonderwêreld wat 'n verstommende verskeidenheid van lewe onderhou. Die avontuur wat jy nou gaan beleef, gaan jou op 'n reis deur hierdie wildste Afrika neem, terwyl ons die delta ongewapen en sonder hulp deurkruis. 'n Wetenskaplike ekspedisie wat elke deelnemer se verstand, liggaam en siel te staan sal bring teen die meedoenlose delta en sommige van sy gevaarlikste inwoners, terwyl hulle oor afstand en deur tyd na 'n era-reis wat slegs beheer word deur die wette van moeder natuur. Dis September in Botswana en die 2013 Okavango Vleiland voëlopnamespan het vir 2 dae lank van Johannesburg deur die stowwerige woestynlandskappe in die rigting van die delta gereis. Lekker spot is te chill. Hulle vertrekpunt is 'n dorpie met die naam Esta 13, wat die delta in die noordweste begrens. Terwyl hulle oor land en water reis, gaan ek na Mambo vlieg om hulle 'n week later by die rendezvouspunt op Chiefs Island te ontmoet. By Esta 13 ontmoet die span hulle plaaslike gidse, Baye stamlede, wat goed vertroud is met die geheime van die delta. John, yeah. Hello, KG is my name. Kamptoerusting word nagegaan en 'n paar verstekelinge verwyder, soos hierdie groot reënspinnekop. Hunting away in my cover here. Hopefully not going to bite me now. He seems pretty calm. We're going to let him just wander off. So keep your tent closed. Vir die eerste van vele kere word kamp onder 'n boom op die rivieroewer van die delta opgeslaan, terwyl die span hulle kragte opbou vir die groot dag. I assume it's the last meet we'll see for a while. Yeah. Die dag van vertrek en die klein strandmeertjies gons van die voorlewe. 'n Rooipoot Elsie wikkel deur die vlei op soek na ontbyt, terwyl 'n bontvisvanger gereed maak vir 'n dag se helikopterhang en duik om sy maagie vol te kry. Selfs hier op die randjie van die delta is daar 'n ryke verskeidenheid van voëls wat bymekaar kom vir hulle oggendrituele. Plaaslike mense is op pad om hout bymekaar te maak en hulle troppe donkies te versorg. En vir die ontdekkingsreisigers is dit tyd om op te saal. Die 6 meter lange veselglas mokoros word na die oewer gedra en versigtig gelaai. Diertoerusting en lewensnoodsaaklike voorrade word goed vasgemaak om optimale balans te verseker. Here we just pack things right once and stick to that packing routine so it becomes easier every day. So we want to get it right now. And it looks like we're going to fit everything in much better than last year, except for that massive solar panel over there. Die laaste goedjies word ingepas en is tyd vir die avontuur om te begin. Maar eers 'n paar woorde van die ekspedisieleier, Dr. Steve Boys. Okay guys, 2013 Okavango Wetland Bird Survey commences today. We're in year 4 now guys. The priorities are, number 1 is the research. You see a bird, we call it. Second, we are looking at promoting the Okavango Delta to the world, to make this a UNESCO World Heritage Site. That means the whole world cares about this place. The whole world wants to protect it. And that makes it very, very valuable. And that's a valuable part of what we're doing. So we're going to spend a lot of time doing that. We're sharing everything here. We're together. We're one family. The waters of the Okavango only flow one way, and we're going to follow it. Let's go, guys. Uiteindelik, na maande se deeglike beplanning, is hulle op weg in hulle moderne, uitgeholde kanoes op 'n onbeskryflike, epiese wetenskaplike avontuur. Vir die volgende 18 dae sal hulle niks wat naastenby soos 'n dorp of stad lyk sien nie. En as enigiets op die rivieroewers agtergelaat is, sal hulle nou maar net daarsonder moet klaarkom. Dis die 4de jaar van die Okavango Vleiland voëlprojek opname.
Die doel van die projek is om die verspreiding, voorkoms en voortplantingsaktiwiteite van alle vleilandvoëls langs 'n 328 km Mokoro-gebaseerde deursnit van die Okavango aan te teken. Elke spesies word geïdentifiseer en getel. Here we are in the People's Delta. Cattle. There's a human settlement over there. We've had all the donkeys so far. This is where people live and they harvest off the land. This is the mother Okavango who takes care of them. Take us a day to get out of here, 2 days. And then we'll enter into the wilderness. Die eerste olifant van die ekspedisie maak dit duidelik dat hulle al nader aan die wildernis kom. Nou is die tyd om kos vir die reis te versamel, want as hulle eers in die Moremi wildtuin is, mag hulle nie meer visvang nie. Obviously, we can't bring in meat and supplies, so we choose to live off the delta as much as possible, using the water lily rhizomes, the seeds we find in the pollinated flowers, and of course, fish. And fish are super abundant here. This is a healthy fishery and a healthy system. That's a wonderful thing. We can drink this water pretty much all the way down to Maun for 300 kilometers and catch fish like this. Die vis word of gerook of gemeng met waterlelie risome om 'n tradisionele dis wat tsui genoem word te maak. In die aande bespreek hulle die roete en hulle planne vir die komende dae. Op die derde aand kom kuier 'n 4 meter lange luislang in die kamp. Hoe verder en verder hulle gaan, hoe moeiliker en moeiliker raak dit, want die water begin verdwyn, wat dit onmoontlik maak om die mokoros met die stokke voort te dryf. We're very late in September. This is our research into the receding flood, or the end of the flood up here. We're 3 days behind it, where we catch the water again, so it's 2 days like this. I think everyone's feeling a little bit tired. Go to Africa, they said. Go to the Delta, they said. They said it'd be fun. 1, 2, 3. Die swaar gelaaide mokoros moet deur droë rietlande, bloedsuier besmette bissies en onvoorspelbare moerasse gesleep word. 1, 2, 3. Mettertyd word die sleeptoue meer as die roeistokke gebruik en die span word moeg. The benefit to science of doing all of this is for us to get other side of that island by about another 3 hours to north of the Mamba area. It's a sanctuary protected by hippos and inaccessibility. That's where we found the highest densities of bird life of anywhere in the Delta. Highest wildlife densities I've seen anywhere in Africa. And the only way we can mokoro in that area and actually do our research is to bring them ourselves. We can't come in a helicopter. We can't come in a boat. There's too many hippos. This is the only way we can do this. It is. It's an impossible data set that we're getting here. Na 5 dae van swaar mokoros, party meer as 250 kg, oor droë rivierbedding sleep en trek, breek die span uiteindelik deur die nevel van riete. Voor hulle lê die Bora, die hoofkanaal van die Okavango rivier. Hulle is ekstaties. Yeah, we just made it, hopefully. En is hier langs die oewer van die hoofkanaal waar ek Steve en die span uiteindelik ontmoet. Ek vars uit Johannesburg en hulle 'n bietjie verslons en gelooi deur die bos. Steve mors geen tyd om my aan wonderland voor te stel nie. Wow. Steve, dis nie dikwels dat mens meer olifantande sommer so in die veld sien rondlê. Absolutely. It's very rare to find a tusk this size. It's a beautiful tusk. But you must remember, we're in the wilderness here, in the Okavango Delta. This is the largest remaining population of elephant on Earth. Klink vir my asof die olifante hier redelik gespanne is. Ek meen, ons het hulle so hoor trompeter. Exactly. I mean, these elephants are very vocal. Same as the lions. You'll hear them a lot at night because there are a lot of them. So they have to communicate and share information. At the moment, the information that the matriarchs are sharing with each other is it's time for migration. So they're rallying them together. Even some of the breeding herds will join together to form bigger herds. And then they head off and leave the Delta, which is part of the balance of the system. We need those elephants to leave for 6 months of the year to let the place recover. That results in this wonderland that we see here and the diversity of habitat that supports all of these animals. So ons het die kamp opgepak. Ons is besig om alles in die mokoros te laai en dit is nou my eerste dag op die delta. So ek is baie opgewonde om te sien wat gaan gebeur.
Dit neem my nie lank om uit te vind dat nie almal so verwelkomend in die delta is nie. So hier het ons nou 'n regte Mexican standoff, behalwe dat hierdie die gevaarlikste dier in Afrika is wat die meeste mense doodmaak. Well, last year we had copious amounts of water. This year we have no water. As you can see, having serious difficulty removing the hippos from our path. Ons het gedink die seekoei gaan uitklim, maar hy's nou weer in die diep water in. So John is nou die afgevaardigde seekoei fluisteraar en hy gaan nou mooi met die seekoei praat om te vra asseblief, ons moet hier verbykom. Ek is nie seker wat John vir die seekoei gesê het nie, maar dit het gewerk en hy het besluit om op die rivieroewer te gaan wei. Ons is weer op pad, besig om voëls te tel en wonderland se pragt in te asem. Daar's 'n geweldige toename in voëls wat ons sien, met 'n magdom van spesies op die rivieroewers. Maar die navorsing word gou weer onderbreek deur 'n oorbevolkte seekoeigat. Met ons eerste ontmoeting het ons 3 seekoeie gehad. Nou het ons 24 met 'n klomp kleintjies ook. En 'n massiewe krokodil. Ten minste een, maar heel moontlik 'n hele paar. Hier bevind ek my nou vasgevang in die middel van Afrika se wildste moerasse. 'n Oormag van Afrika se gevaarlikste aan my linkerkant. En wie weet hoeveel van ons onheilspellendste onder my voete. Ek moet my vertroue in die span en in myself stel om lewendig hierdeur te kom. Nou is daar geen omdraaikans meer nie. Ons moet voort. Ons moet ons sending voltooi. Nou is dit net dieper en dieper die Okavango in.